twongeye kubaha ikaze kuri chaîne yanyu Diaspora plus 250 Diaspora plus 250 TV. Tubashishikariza gukora subscribe cyangwa se s'abonner kugira mujye mukurikirana ibiganiro byacu ku buryo bworoshye. Ni kuri ino nshuro twifuje kuganira ku mujyi wa Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa. Tubaganirira kuri Tour Eiffel, tubaganirira kuri Disneyland Paris, hamwe na Arc de Triomphe. Iki kiganiro kikaza no kwibanda kuri 7e arrondissement. Tukaba tubashishikariza kugikurikirana. Nge ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Amani Zubera. Mpereye kuri Disneyland Paris, yatashywe ku tariki 12 Mata mu 1992. Ni ahantu nyaburanga hagendwa n'isi yose, ahanini higanjemo ab'uruhu rwera. Bitavuze ko natwe b'uruhu rwirabura tutibonamo, ariko nyamwinshi usanga ari uruhu rwera. Iyo Disneyland Paris yubatswe kuri hegitari 2230 bihwanye na kilometero kare 22.30. Ba nyirayo rero bagize igitekerezo. Ni groupe ebyiri, imwe ni groupe Euro Disney, iyindi ni The Walt Disney Company. Ni parike ebyiri rero zitandukanye. Igizwe n'amahoteli 7 ya Disney n'andi 8 y'abafatanyabikorwa. Yubatswe kuri komine yitwa Chessy cyangwa Seine-et-Marne. Ni ku birometero 32 uva iburasirazuba bwa Paris. Nkuko nabivuze haruguru, usangamo parike ebyiri. Imwe parike Disneyland, iyindi ikitwa The Walt Disneyland Studio. Usanga ari umushinga bize neza, kuko iyo ujyayo uva muri autoroute ufata iyo bita A4. Abatuye mu Buraya bazuye uburyo bita nka péage. Nuko ugenda winjira muri Disneyland, aho parikingi usanga ari amayero 30 ku munsi wose. Ntabwo ari amafaranga makeya. Kandi ubwo ntabwo baharangirije aho gusa, bafashe n'uburyo bwiza bwo kugira ngo borohereze abantu bakoresha icyo bita TGV ica mu kuzimu. Iyo bayitashye tariki 29 z'ukwa gatanu mu 1994. Iyo proje rero yatangiye mu 1996 ikaza gusozwa mu 1992. Bari barayigize ibanga cyane. Mu gutangira yari proje y'ibanga cyane. Guhera muri 1996 kugeza mu 1995 byari biri ibanga cyane. Iyo niyo Disneyland, aho ari sosiyete y'Abanyamerika. Iyo urebye usanga umusaruro mwiza wa parike
ya mbere yabayeho y'abanyamerika yitwaga Disneyland California, yagize umusaruro mwiza, bisaba yuko batekereza n'ahandi bashobora gufungura izindi site bakoreramo. Niho baje kwisanga nyuma yuko bamaze kubaka iya Florida na Tokyo, batekereje ku Bufaransa. Ni gutyo parc ya Disneyland bayigezeho mu Bufaransa. Ni amateka maremare y'ukurikiranye ntashaka kwinjiramo cyane, ariko icyerekezo cyari cyo ngicyo kugira Disneyland yubakwe mu Bufaransa. Muri make ni umusaruro mwiza wa Disneyland yo muri Amerika wagize, batekereza no ku yandi masite, nibwo batekereje kuri iyo site yo mu Bufaransa. Umushinga ntago uhagarariye aho, batekereje ku bantu bazajya babagana, uburyo bazajya babageraho ku buryo bworoheje. Nk'uko mbere twavuze yuko Disneyland yubatse hafi mu birometero 32 uvuye i Paris mu burasirazuba bwayo, hatekerejwe uburyo bwa TGV, train à grande vitesse, bayubaka tariki 29 z'ukwa gatanu 1994 bari bayitashye. Disneyland kuva yatangira imaze gusurwa na 375,000 y'ababagana, kandi abenshi bava hanze ya Paris cyangwa hanze y'Ubufaransa. Dufashe muri iki kigero, nyuma ya Covid gusa, Disneyland Paris yasuwe na 15,000,000 y'abantu buri mwaka kuri ino site. Urumva ni umubare munini ugereranyije n'izindi parc cyangwa Disneyland aho zubatse hose. Iyi Paris niyo ya mbere igira abantu benshi cyane. Mu gukomeza mu kuganira mu myaka 30 y'iyi parike, Disneyland Paris yashoye miliyaridi 9.1 kugira ubu bafite attraction 59 n'amahoteli 7 yabo ya Disneyland. Nk'uko nabivuze kare, kugira babashe kwakira babashyitsi babagana Disneyland Paris, bagira abakozi 15,000, bafite nationalite 120 zitandukanye z'abakozi bakora muri iyo Disneyland. Nk'uko byumva ni ahantu hagari cyane. Izo parke nk'uko twabivugaga, ntawazitembera umunsi umwe ngo aziheze. Nka Groupe Euro Disney cyangwa se The Walt Disneyland Company, ntago wazitembera umunsi umwe ngo uzirangize. Ni kuri iyo mpamvu abazasura iyo park muzagende rwose n'ahantu nyaburanga. Nkaho muri kureba, ndibaza ariho bakinira ya cartoon cyangwa se dessin anime, n'ahantu nyaburanga. Ubutaha tuzabaganirira cyane kuri The Walt
Disney Studio. Murakoze naho butaha. Amateka ya Paris atangira kugaragara muri 259 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo agace gatoya k'abarobyi kisangaga mu maboko y'abaromani. Ubwo umujyi ufata izina gutyo rya Paris, bataziraga umujyi w'urumuri, kubera yuko Paris niwo mujyi wa mbere wagize éclairage public ahagana mu 1665. Nibwo bwa mbere bagerageje éclairage public, byari muri exposition universelle de l'éclairage moderne électricité. Niho kwirata n'ubwo Amerika Etats-Unis yari yarabigezemo mu mwaka w'igihumbi. Nanone rero amateka ya Paris ashingiye ku bumenyi bw'isi no kuri politiki. Mu kinyejana cya 6 nibwo Corvis yafashe icyemezo cyo gushyira inzego z'ubutegetsi i Paris. Iki cyemezo cyo gushyiraho uyu murwa cyemejwe n'abakapetiens nyuma y'ibinyejana bibiri by'ubwami bw'abakolonje. Aho ngaho niho wumva ko Paris ifite amateka yihariye. Paris iri mu masanganiro y'inzira z'ubucuruzi, haba izo ku butaka n'izo mu mazi. Iri muri rwagati y'akarere gakungahaye ku buhinzi. Ibi byatumye Paris iba umwe mu mijyi yibanze mu gihugu cy'Ubufaransa ahagana mu kinyejana cya 10. I Paris uhasanga ingoro z'abami ndetse n'amakatedrali. Mu kinyejana cya 12 Paris yabaye umurwa w'uburezi n'ubugeni mu Burayi bwose. Paris yakomeje kuba izingiro ry'urunyuranyurane rw'amateka y'Ubufaransa ndetse no mu gihe cy'impinduramatwara yo mu 1968. Aha niho wumva ko umujyi wa Paris wari ufite amateka ahambaye. Iyo wifashishije isomero ry'amateka rya Paris, bifasha imbaga y'abantu kumenya by'ukuri amateka ya Paris. Iryo somero rifasha abantu cyane ku bijyanye n'amateka y'ahambere ndetse n'ay'ikirwa cy'Ubufaransa mu ngeri zitandukanye. Hari ibihe byagiye biranga amateka y'aba Paris, hakaba n'ingenamigambi byaranze Paris. Mutagatifu Geneviève witandukanyije n'imigenzereze y'abakavukire aribo Atra na Hans. Kubw'amasengesho ye yazamuye imyumvirire mu guteza imbere umujyi wa Paris. Uyu mutagatifu we yakoresheje uburyo bwo gusenga ahindura imyumvirire y'abantu. Kubw'amasengesho ye yazamuye imyumvirire mu guteza imbere umujyi wa Paris. Umubiri we uruhukiye muri kiliziya ya Mutagatifu Stefano
Christian Wamont. Triomphe yubatse kuri wa muhanda wumva Champs-Élysées, ahantu hagendwa cyane n'abava imihanda yose. Uwo muhanda mwumva uhasanga amaduka ahenze cyane, ukongera ukahasanga na mize nyinshi ku bijyanye n'umuco. Uhasanga nka mize Blanly, mize d'Orsay, mize des Armes et mize de Rodin. Izo ni mize zose uhasanga. Si izo gusa, uhasanga n'izindi zizwi kuri iyo arrondissement ya karindwi nka mize ya Le Petit Paris. Nk'uko muri kugenda mubibona, turi kugenda twegera Arc de Triomphe. Sinabura kugenda ntavuze kuri ino Arc de Triomphe. Yatekerejwe kubakwa ku tariki 15 z'ukwa munani mu 1886, bayirangiza ku tariki 29 z'ukwa gatandatu mu 1936. Iyo arc yubatswe n'uwo witwa Jean François, ikaba ifite uburebure bungana na 49.54 metero, ikaba yubatswe muri style bita neo-classique. Ariko ntimwitiranye, sindi kuvuga Arc de Constantine à Rome, ndi kuvuga Arc de Triomphe de l'Étoile à Paris. Afite amateka menshi muri Paris mu myubakire yayo. Mu gusoza, sinabura kuvuga Paris yubatse kuri arrondissement 20, ariko nkaba narahisemo kuvuga kuri 7e arrondissement. Niki kiyiranga? Yahiswemo mu 1860 kubw'amabwiriza yo kuwa 16 Kamena mu 1859, ubwo bagabaganyamo Paris imirwi cyangwa arrondissement 20. Yari iya kera, yari iya 10 muri icyo gihe, iza guhinduka iya 7. Mumfashe munyemerere, mu mateka nzagarukamo nzabaganirire kuri uwo mugabo bita Haussmann, wubatse amazu menshi muri Paris. Nzamugaragazaho ubuhanga yaribitseho. Nakagaruka mbasigiye amashusho meza ya Paris, mukomeze muryoherwe nayo. Naho ubutaha, nje wabagezagaho iki kiganiro, nitwa Aman Zubair.
Yeah.